للرئيس من راجهاندنا رابورتا سالانه بازرگانيا بمروفان وزير دلفي أمريكي أنتوني بلينكن في جريا أمريكا جبو نهيلانا همو رنگين بازرگانيا بمروفان پشتراس كروگوت أو إيريشا لسر مافي مروفان و توايا آزاديان. Its purpose is to showcase successful efforts to prevent trafficking. آرمانجاوی ئەوە و هەوڵدانین سەرکەفتیان پێشیگرتنا لە قاچاقچیتیە نیشان بدە وەسا دەستنیشانکردنا خاڵن و وڵات تێدا نەسەرکەفتینە و بهتر کار هەنە بکن و دەداویەدا قاچاقچیتیە بە مرۆڤان بە یەکجاریش هۆلێ ڕاکن. راپورت افسال نرخاندنا برفره و اوبجکتیوا سبارتوی بازرگانی ل 188 ولات و هرمان و امریکا جی دنافوان دیا. راپورت روناهی دادنی سرچندین جورین بازرگانیا به مروان بگره بکار اینانا خورتان جبو مبسین سکسی و کریکاریا نقانونی و بازرگانیا به اندامین لاش مروان جی. بالوزا تایبت اوفیسا چافدیری کرنو شر دیجی بازرگانیا به مروان لوزارت در و گوت نبتني خانم دبن قرباني. What we know that's even more concerning is that a lot of times تشتێک و ئەم دەزانین و مەپتر غەمگین دەگە ئەوەک و پڕجاران کوڕۆمێر کێم لە هاریکاریە دەگەڕن و دەماک و ئەو دەکەنجی خزمەت وەکی پێتەوی ژمان ڕا پەیدا نابە دباک و ستارگەهەک هەبە لێ تەنێ ji بۆ ژنانە ji ber vê yekê ev e tiştekî hewce ye ku em pê hewl bidîn û toreke berfireh ava bikîn em hemû kesan ji ber qaçaxçiyetiyê bipişkinîn û xizmetên berfirehên navenda qurbaniyan ji her kesî re hebin. Iman El Salawe and Mr. Basim Abdul Razak Jabbar from Iraq. جناف هشت قهرمان شريلي ديجي بازرگانيا بمروفان افصال كو وزارة الدرفة امريكي خلات كرين دو كساتين عراقي بون او دبيجن جبلي راكشانا خورتان بريكا ميديايا جواكي چندين رنگين بازرگانيا بمروفان دولات واندا تين كرين. أنواع المتاجرة في العراق عندنا الاستغلال الجنسي للفتيات الصغيرات لدفمة كتن جحيلتنا بكارينان بوما بستن سكسي وبالسوشيال ميديا تينا خاباندن و تينا هاندن ده كافيتيريا و سانا و يانين شويدا كار بكن ديسان بازرگانيا باندامن لا شمروفان بتايبتي گورچيسكا هيا هلبت جبر هجاريه دیارده پارسکا ریک خستی جهمو رنگین بازرگانیا بمروان دیراق دا برفرهتره. سمسار بروژه پارسکان دبن سر جادان و ایواری وان ودگرین جهن وان و پریوان ج پارسه بدست خستی جوان وردگرین. حقيقة موضوع اغتيال البشر هو جريمة مركبة. براستی بابت بازرگانی به مروان تاوانکا آلوزه چکو گلک لاین تیدا بش دارن گلک کسایتی کارمند اوفیسن پیدا کرنا دلیوین کاری چنافخویی بن یا نفنتوی بن و دسه قوناغا را درباز دبه لوا اوه بابتکی آلوزه جبر هنده مال عراق پتر پیدوی به حول آگه دار کرده هیا کو اولدا رول خوب ببینن و تگهشتنا شاش کو بتن بازرگانی بجنان تکرن بگهارن. لگورا یاسای پارستنا قربانین بازرگانیا بمروان یا سال 2000 جه حکمتین ولاتان تخواستن همو رنگین وی بازرگانی قدغه بکنو کسینوی بازرگانی جیدکن جزا بکن. وزیر درفه بلینکن سوزا حکمت بایدن جه قربانیان را دو پاد کرد. وی گوت امریکا سوز ده بوار راوستی حتی راوستاندن و داوی اینانا به اگجاریا همو رنگین بازرگانیا بمروان. داخل شامو بنجي أمريكا.